Awuzoke selibingelela natuhlelo ke ngisakhumbula ngihamba lokhlayini mathelela ufana kanyoni silapha ke sokuthi ndizathi nqa kubulawa igama Ezra Tshisa Sibanda silo driver wethu osibhotisa imoto uJoe la khona namhlanje. Lezo selibingelela ke bakwethu ngale njani uhlelo ngisakhumbula siyabonga support your love socela ukuthi hayi bantu sizanani lathi lokukwasilela lathi lithi kumbe njalo khangela abantu abadibeka abantu akithi abantu ahluphekile ehlobo zabo yazi losisi adopt a person a child umbhadala fees adopt anyone ugogo umbhadala can give you the numbers lilinkane lisiza abantu labangela hlobo alidweliso baningi bakithi ihlobo zabo abantu bakhala lapha akula muntu bakhangelayo situations getting worse by each day ubunzima bakhona bukhulu kwamagama nawo maqhawe ndiweni ngabelela maqhawe ndiweni ke kunjani ke vakatshisa mina mdawo khona phansi emambale ngifuna ukukhumbula ke umnyaka ka 2002 ngihamba ngayesitolo nganatha ilaba fowethu sachaya kwadawo kwaba mnandi wenjiyana ngalelo langa ntambama khona phana sizachayisa ke sanikana umuthi lokubana ke uqinisa ke ubaba ngawungudelele lo muthi ngafaka ke etshwaleni nganatha uzenzo la wachaya kanye lo fifi wachaya umfana sibiza fifi faso kodwa simuthi ngififi ye wanatha la ke hayi mina ke ngandithembela ukuthi ngizakuyafika ke komnye umuzi wodulane la ngakithi umuzi wakhona lapha bekuhlala ke umuntu esinceda naye ngaso sonke isikhathi lusise besebenza koncube ngithe ngifika lelo langa ngafika ekhaya ngathola ubana ke akakho ke lo muntu eqhibeni ngamswela ukuthi wona wona sambo wakhomba oyindawo yangikhathaza ke lalinto ngabo 12:1 ebusuku yabuya yaphakama ngezobuhlungu kakhulu ngase ngiginqa ngiswetha ngisothi ngenzeni umuntu lwana usenze izimanga yavuvuka ke into yami ke Tshisa kwaba buhlungu ngazama yonke indlela ngabona incenga ngacina sifa ukuphuma ke uthango ngifohla kulo gogo wayehlala bekulo gogo madoda nange unamafiosi ngafika khona phana ngafika ngavula isivalo wambuza ukuthi ngubani ngase ngumtshela by then I was 22 ngase ngisithi kunjani gogo ngikhaba khile ngicela ulala khona ogogo wathi ngena ngale emkulwini ekitchen mntanami kodwa ke into le lokho esukumile njalo Tshisa hayi ngafela ngosathane ngamlanda ugogolwana phezwakhe ngambhinya ngacela ke kusethu uNkulunkulu angixole ngabaleka lapha ugogola ngoba ngangimvalile uthe ehlaba umkhosi ngabo 5 ngoba ngangivele ngifake ingqama eceleni kwentameni yakhe ukuthi ngiyambulala engavela hlaba umkhosi ebengigogo kodwa ngaguganga kakhulu ke umkakhe ukhulu wayekhona le mayini lapha esebenzela khona abantwana basegoli ngakho ke ngaso lapha ngabuyela ngikhaya ugogo wavuke kuseletshela abantu ukuthi ubhinyiwe abantu badinga kodwa wathi ilizwi lizwile nganomntana okhebese ngale babuya abantu hayi ngakhanya mina lokufakaza ukuthi mina bengilele angizange ngiyendawo kwabuya amapholisa ngathatha ngachawa kakhulu ke ngabethu ngaza kubone ke ekhezi lapha ngagcina sengivumile ikugejwa kwami 12 years akusoze ukukhohlela umnyaka ka 2001 yimi ke maqhawe wabhili lingathela into engazazi futhi mnikisi man umfana omncane 22 years usiyanatha khonoko kadala into le inathwa ngabantwana ama 70 years naso brothers akhothi yakhalela isithotobala okwamanje sengizegoli lapho ke ngiyakholisa ngaphuma ke ejele hayi kami ngiyazi yonke ngize ngikhumbule kwesikhathi ngikhumbula ke ezinye ezingomasimba lo gadjele kodwa umtizwa lana ke yinja umuntu okucina yimi ke maqhawa
stoto balasekulila awubona ukuthi sinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala itivuka stoto balasekulila awubona ukuthi sinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala itivuka stoto balasekulila awubona ukuthi sinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala Cuando ngaziaduma kwanyama kayipheli phela mazinye ndoda vuka stotobala egole khate wemntanami cuando ngaziaduma kwanyama kayipheli phela mazinye ndoda vuka stotobala egole khate wemntanami cuando ngaziaduma kwanyama kayipheli phela mazinye ndoda vuka stotobala uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala itivuka stotobala sekulila awubona ukuthi sinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala itivuka stotobala sekulila awubona ukuthi sinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala. Okanda the Soul Brothers lokuthala khona ke mtafu tafaza David Masondo Sibanda Histoto la Sami Histoto la Msami Segoli, one of the best tracks ever by Soul Brothers. Awasetshenzwa lapha sichaleke makhawendiweni umkheswa Pinya ugogo khona le uyakhuluma ukuthi ugogo lwaswafa kwamanje ethemba uhamba axolisa ndoda wabhadala yonke into show nzima lo but 22 also vele uzoginya ke into zokuphakamisa masinyana ngaphamisa igwaye 22 mfanami umncane kakhulu khatheza wasoma 37 hayi khona wawusithi ufuna ukuya phela nomkhoko uzitshela uyamfixa Jeki uyamkhawula uyamthela too good cina usiyagana etoko ongene ejele at least kungofanana yekela maleke vela ku Gladys Ncube unjani Gladys Ncube nabe ngendele
khona leko Sibanda bendithanda kakhulu abo Sibanda ngenda emncane ngile 20 indoda yami ke yayile 26 kunjalo nje kwalo bhuti wakhe ondithandayo kakhulu ethi sibona ngicela ngoqamba amabizo laba ngoba abantu embahlonipha kakhulu yakhala be sukhathile To me. My name is Nonsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. Yeah laphana ke bese sicanga uGladys bezama ukuthi imfoni yabe ngiyozikhulumelayo kodwa hayi number ke siyalile befuna ukungena live lapha akhulume ngoba ucela ngimfonela ngikhulumelayo ucela incube lapha uthi abanye bakhona singabaqambi kodwa ke ngithe ngithandana ke ngindele kwa Sibanda umfana lo ke wasesuka ke wangena eSocheni lapha dudulwa wafa khona behambile eMozambique lase DR Congo wafa sekunjalo ke ngalo mntwana yedwa ngasala laba ngakibo khona phana ubhuti wakhe wagcina ke umuntu ongithanda kakhulu angazi kwenzeka umsakazi sabona sesingabantu abathandanayo into khona ke nginanzile ukuthi umuntu ngangivele ngumphiwo uNkulunkulu lo ngoba uthando lwakho lavutha mo umfazi wakhe wagcina ke esekhalala esithiya agcina ngisendla kuye ke umdaweni sahlala sonke lona umfazi ebalekile wahamba wakhalala ngasala sengumfazi wakhe wakhangela ke umntanami kuhle sometimes nxa ekhuluma ngicabanga ngomuyi indoda yami umuntu lo ke uzwangithi Sibanda ngo2019 lokho siyaso silabantwana abangu4 abakhe 1 okomna wakhe watshona kudala so ngiyabathanda kakhulu abantu baSibanda iMugladys ngobe ngigcina abantu abami labantwana bomfazi lona abalekayo ababili ngiyabagcina oyedwa uyambuluza umnyaka osengikhohle umnyaka wa1997 ngicela ke unchallenge izingoma ezilandelayo ngicela kakhulu ke uthi ucela kakhulu Esther N indoda yami asazi ukuthi abantu basendichitha umuzi kodwa ngathandwa lami ngathanda aha
Indoda yami ngiyayiwatshela ngiyayiphekela ushayina ngayo bookladies sitshalo Mancube khumbula ke amadoda akho ayengabafowabo babe ngama-brothers kodwa ke hhayi umnikazi edlula kodwa kuthiwa yisintu kodwa ngikwazi kwamele ngawangena ngomncane ngakhona omdala babazala yekela siye phambili sibambe ke evela ke Themba Moyo Themba kunjani yes Themba Moyo ngiyabuyelela uhlelo Ngisakhumbula Tshisa umnyaka ka 2013 sana lentombi enhle omagama umthando wamagama lo mntwana akaba ngogolide kuthiwa kusitholisile abachumo ngibiza amagolide lo mama ngihlala la ele 29 mina ngile 33 sithandana ke ngo2013 sidonsa kanjalo nje isikhathi ke ngimbize ezilini sihlalile ke isikhathi entshela ukuthi yena akanamuntu empilweni yakhe kodwa ke esala ukuthi mina ngazane lezihlobo zakhe umuntu engimazi umnakhe oyedwa ke wenkazana manje uthi kethi why engafuni ngazi kwaze kwathi ngo2014 solanda u2015 ilanga ke hlezi watshela ukuthi sezithwele kodwa kangeke agcineke isiso wachinga okubi wathi kumele sidinga udokotela abasikhiphe onyazibulala ngamali ukuthi umuntu omdala kangaka ufuna ukukhipha isiso uhamba njani mina ke phela bengilaye abantwana ababili kodwa bengamandi ukuba lesi nomunye umntwana wachinga lawo sisi sagcina sesikhipha $250 sabhadala udokotela wakhipha ke isiso wabuya wadlela kwahlala ke inyama ngikhona khonapho sibamba njalo isiso wachinga futhi wathi yena ufuna ukuyasikhipha ngathi hayi lapha ngisangeni isono lesi angazi imali wayithola ngaphi ngahlana la egula kakhulu ese UBH Central lapha sesiphumile njalo isisu sesibili so manje kokunzima ke nxa sesihlangana kakhulu asebenzisa nama plastic kodwa ngenxa yokuthi kufika izinto ekhanda ngangicela ngihwatsha leyo plastic ngisithukuze phakathi kwinjalo wasibamba futhi isisu ngo2015 empilweni lapha ke kwaba nzima kakhulu ngoba ke usifundisile 3 months ngabona lami uthi hayi lapha njana ngisengumuntu ofuna ukuhamba nje ipasi ngegoli lo muntu uzangihlupha ngoba wayengafuni ukuyasifika ngikhaya ngafuna ukuyandaba ethi asidile sobabili ngoba sathanda sobabili agcina ke siyabhadala futhi enye imali $400 omunye udokotela njalo kuBulawayo sasikhiphisa ithe njalo ke ngo2016 ngoDisemba nezwa ngibo omunye nje hey kule part enzima phela ngale entwethi ngabizwa ngomunye umuntu engakwazi ukuthi ngiyazana nalowo chela wantshela ukuthi eCourt Park kule part yomhlaba buya ndoda kumnandi so yena lo mntombazana ngangimazisela eCourt Park not kule area ngihambe laphana ke ngithi ngiyafika ngithola ukuthi kule welcome party ka Happy ka Michelle ngathi kethi ngiyaphupha kumbe khona sokwenzakele ngathola ke nguye wawamba iglass yamanzi wayibuyisela phansi ngibona ngini wabe ngitshela ukuthi ngingakhulumi lutho mina lo mngane wami simile party na sibona ukuthi welcome indoda yakhe
umuntu lo besebele 15 years bebonke bethandana umfazi wakhe officially igender ka Eve ohlala ukhuluma ngayo Tshisa iyagcina imfihlo umama lebengatshela ukuthi ungumuntu othetheyo le ndoda nethiwa ngitshela umngane wami semtshela umngane wami kalankana namhlanje lokuthi wakhipha iziso ezintathu indoda ingakwazi iphetsheya bakhisana phambi kwami kwabanjiyana into le yanhlupha kakhulu ngacina semphuma ke party so wathi mina la sokuphelile khathesa sabamba umthina so nzima kimi ukuthi ngithembe wesifazana ngoba mama bagangile yimi lapho bhalayo ke uthemba moyo ngicela ke ngitshele izingoma hayi two timing bayijwayele mama bajayele kakhulu ingoma ethi babambanise ngangichaza nxa ungayithola naso babambanise ngawo-ke umshado wengcwele khuluma ke nento enhle phinda ingoma isithi babambanise umshado wengcwele sitshele ke themba moya themba moya siyabonga
Yeah. Yekela mbale ke vela ke Sophie. Kunjani we Sophie? Ngiyakubingelela ke hlana kuhlelo ngisakhumbula. Incwadi yakho ngobe Sophie sengibone. Yes. Usofuthi ke umsakazo omhle mina ngisike UK. Amaphepha enzinyana ngathi ngcono ke ngiye South Africa. Ngiyahlala khona ngizama ukuthi ngiphande ngoba babeleke bengincitha amaphepha agcina ngibuyela ekhaya ngathatha imali ye-IOM. Lana bisela abantu ekhaya ayi 2.5 by then. Bafika ke kobulawayo ngahle ngadlula ngaye eGoli. Ngaqasa ukuthi ngiphande ngiseGoli. eGoli lapha ke kubele kunzima ngahlana labo mama abanye abantu ethi hey asithatheni emashop izinto njana ke mina ngumama ondlakeleyo oyisidudla so bathi ngigqoke izinto ezinkulu abe stonta Tshisa bengithwala ngemlenze 2 liter cooking oil le flour lawothukela ngipicele emlenzeni ngiphuma lakho so bekuyimpilo yami abantu bonke lapha nabo yibhobheria bebesidla mina Sophie kuthe ngelilanga ke kanti abantu ababekhale kuma CCTV ngabotshwa ke Tshisa lapha ngangiswa ke emapholiseni asokurathwa lokho amapholiseni bengichaya bengenza lokana okubi besithi umZimbabwe lo akakhumule sibone ukuthi uthwelele babe ngikhulisa igqoko besithi idudle ezingaka sithi ngingafana nomzulu besithi bangichaya kanje bafuna ukusetha ukuthi kamfihla ngokunye emkenkeni wengcekezi so ngendlela abangichanga izivundazwe bangilimaza lo sisi wangichanga ngamadoda lwana baba wasala lami wagcina ke esengicela engilala phakathi kwenyisela uthe kunjalo wabona ukuthi ichoice yakho mawufuna sephambili ecala uzangena ejele mawufuna ngizokwekela mina ngizokuvulela igate ukuphuma uhambe uhambo nyamalala so ngagcina ngizithulela wala lami ngenza santando engaprotectanga ngabe after emini ngabo 2 ngabona evula wathi phuma hamba wakhipha ngaphuma ngahamba into le ngicabangisa kakhulu angilali ngento lenzela kimi so kuthe umnyaka 2022 masengani ngiyagula ngatest wathola bona ngilengculaza HIV positive so iqinize ukuthi ngangikwazi ukuthi ngathatha ulawa mpholisa yini kumbe i-current boyfriend yami uyala yena uyatesta ngoba ngisawumtshela ukuthi ngaphuma ngipositive xa ngithi ayitesta sambe utest uyala kambe ke into engisusa ubuhlungu leTshisa ngicela ke ungitshalenye izingoma ezilandelayo kumele ngawo report mama kodwa angasi ngela singawujaji bese utshale ke uMalaika yakho uthi uyayithanda uMalaika uthi never change my life or destiny yayithola nasi sibona ni destiny yakho le hayi wagama mina ngawubophisa abantu. Don't forget we are open to pata ipopoma ngobulawayo every day of the week 7 days a week sikhona ozona bangani bakho namhlanje namhlanje amadiji amaningi ngiyafiyota kwi-program Something
Kuba wezathi malaika utshelete destiny. Ubone madoda yayishakele igroup lesitsheleke Sophie usebuhlungwini kakhulu. Baningi nomama abaningi ababhinywayo ezindaweni kakhulu nxa besesaba ukuthi kuzazakala kubomkabo loba ke abanye basisa ukuthi kuzagcwala phandle abantu babekwazi phuma ukhulume abanye babesesaba ukuthi kuyachitheka umuzi ngoba vele amadoda amaningi babebona ngani umama wenze ngabomo abaxole. Rafi Chaka kunjani Rafi Chaka? uRafi Chaka uthi ke sakazi bezibuya sivelela ke eHarare ngangidriver ke ibhasi yesindebele sakho but ngiyabona ngiyasibona Rafi Chaka. Yes, I driver ke ibhasi. Mina I was a driver of a bus of this company. So nga driver ke ibhasi liyana ke ngichala ngilubhese ko Bulawayo. Ngithesa nokudlula ke ikwekwe landa ke bridge. Ibhasi yadubuka iviri lobe umnyaka ka 2016. Yangena laphana kwafa abantu abangu7. I hope you remember the incident yaphuma ke emanyesikepeni. Kwafa abantu abangu7. Inhlanhla kangifanga mina. Ngavukela esibhedlela eKwekwe General ngilimele kakhulu kodwa abantu balimala abaningi. Into ekhona yenzakalayo ukuthi afterwards the company engisola besithi mina ngigijima kodwa ke beVID bakhuluma ukuthi i-company ibhasi yethu amabhrikayo njalo lamathaya ade ngaphelileyo ngakho kumele kubhadale insurance. Ngaxoxa ke company kanjalo sengisilile ngazama kuma labor basebenzisa imali bangivimba ubana ngibuyele emsebenzini. Manje into enhluphayo ukuthi ke angilale ebusuku ngizwa abantu bescreama emaphutsheni wami sometimes babone bebaningi bengikhangile bekhala. Sengizamile amapostori lezinyanga kunzima kimi sengabaleka ngazo zofika ngapha eSouth Africa kade sengihlala ke ePietersburg but leli phupho liyabuya njalo nje angikwazi ukwenzela. Sengizame yonke indawo yilusuka sezolukhohle ukubheka kwami kodwa ngiyahawula ngibona ngani kungcono ngife yimi Rafi Chaka ngilapha ke ePietersburg. Angazi ukuthi kambe ukuthi le nto imimoya le yakulandela kumele ugeze leyo moya akwenza umsizo mfowethu kodwa mina ngikhipha uzama kuphela awuzamele ema-church uzame yonke indawo esikhathi bangawuxotsha lowo moya ke okulandelayo iphupho lelo elibi iphupho likaSathane. Ngicela ke ungitshele enye izingoma ungangitshelelana ethi konkonya ngathaba kakhulu nga-Andy Brown nasi Rafi Chaka Mawere.
ingoma evela ke Brown zitshala ke Rafi Chaka. Yeah, ndoda abantu bathi trauma le, you need counseling, serious counseling. Ngoba vele kwakulimaza kakhulu uxoxa umsebenzi, ubulala abantu like that. So uzongithola counseling proper. Ungazibulala ungathini. Ngcono uhambe uyezama khonoko mntaka baba. Ungasila phela mangale kube izimanga. Yes, kuhlelo sakhumbula ngakhohla ke pata laphana ke empophoma ubla. Ngamba Cameroon uthi za Cameroon. Ngaba ngangena empophoma ungafika total on your left. Pata sports balapana. The home of entertainment. Konke lokho. Those want to watch premiership, ama team, yahlala relax and watch and enjoy. Abafuna music kule night club, wetena abafuna amasisi kule side, abafuna amahoso bawose ngapha, abafuna iVIP uhlala kule ntombi zabo namajaha abo basihlala lapha. Yeah. Nangusimiso. Ngambala ke vela ke kusimiso. Simiso Ndlovu. Nsazi, my story is so traumatic experience him. I turned 21 ngomnyaka ka 2015. Then there's this guy was a hunky like. Is based on Michael. The guy is handsome, tall, ethela macheni yakhe. We met lapana engivingilela when I passed in front of Rainbow Emile. Ngakhulumisana naye wangivingilela, wangibuka lami I smiled. Ngathatheka lami ngibona lo mzimba wakhe omuhle yakhiwe. He looked very fit. Wasesithi exchange ama number ukazi wemfoneza communicator wanjela ukuthi ubuyelile eHarare. Sakhuluma yonke into. I was started even telling my sisters with this guy drives me crazy, and by then mina vele njani ngaze ngilale le ndoda ngaze ngikhona. Then this guy finally comes to Bulawayo. Wabuya, the date I'll never forget, on 13 April 2016. He came Bulawayo, wayigcine kulapha ngabo February. Wafika wanthatha sayakudla kwenye indawo kwapha Bulawayo. Wasentshela ukuthi wants to take me to Victoria Falls. Uya ngomseze follows. He was driving a nice white 4x4 a motor like Fortuna. So we went to Victoria Falls. Wangibuza yonke into ukuthi am I ready to settle down. At 21 I was excited ukuthi engandithatha lami ngende, and ngamtshela ukuthi mina ngizake ngithintane le ndoda. Went to Victoria Falls. Safika wabhuka laphana, and the one night side sanatama wine. Next thing led to another. Ngamtshela ukuthi why can't we wait, wathina safe ngifuna ngoba uyangilobona. Ngamtshela I'll get pregnant, I've never done it. And finally I agreed. He took my virginity. Ekuseni satshona following day salala futhi salala ngasuka sesibuyela ngoBulawa wangidropa wangitshela ke $500 wathi mina ngithe goza zami uzangibiza eHarare. After 2 weeks wambiza eHarare, ngafika khona ngahlala ngalala ke holiday inn laye for a week ngihlala khona eHarare, but didn't show me his place why we are hoteling. Ngoba njalo nje what is proud of me ukuthi angigcile 21. Qalile uthe kusiyafika uAugust ngakazi kuzwa uhlungu esisini sami ohlungu kakhulu, so I thought I was pregnant. Ngama ama test kodwa you're not pregnant. Ngagula ke msakazi kwelanga ngagcina ngiwela phansi, ngathola esibhedlela bayenza ama test. Afterwards I discovered ukuthi I'm HIV positive. I never slept with anybody else ngala nomuntu eyiwadi. Ngithe ngumfonela wangitshela ukuthi ngilomshurira kakwazi umkhomba ngani. Batry waqasa umblocker engasakhulumi nami. So ngagcina ngasela choice, end up phoning my mom. Mama mhlala e South Africa. Ngitshela iqiniso udade wafa, and kulo mna wamphela enkazana behlala logogo. Asetha logogo ngamtshela ugogo la wamangala wasokuthiwa kumele ngenzwe treatment. That guy I've seen him once wabaleka ngimbone e trade fair. So kade sengilapha eSouth Africa
I'm trying my life empilweni ngisaphinde phila nomuntu endodala lena lo muntu kabambeki. I've tried ukumlanda Facebook umtshele kumbe ngimfonele umblocker yonke indawo imusimiso Ndlovu. Cela ngitshale ingoma kaFaith Evans. Ngithanda le ngoma, it just reminds me ngibona ngani sengifile Tshisa kodwa hopefully ngizaphila. Yeah, nazi ngoma iyo I'll be missing you. This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Somebody tell me why. One bad morning when this life is over, I know I'll see your face. Every night I pray, every step I take, every move I make, every single day, every night I pray. Every day that passes is a day that I get closer to seeing you again. We miss you, babe, and we won't stop, cause we can't stop. That's right. We miss you, babe. Every step I take, every move I make. Faith Evans ingoma esithi yaba le pop techno ethi I'll be missing you 112. Yes, itshala uSimiso Ndlovu ke bad experience indeed my dear. I problem ekhona ngabantu abangosisi osisibethu. Lile problem uthi liyathatheka nje lula. Lina inomele liphisa icuqe ukuthi abafazi izinja ngoba lihambelela lo muntu ongamaziyo. Wena ubona umuntu ekusemahoteleni kumele uzibuze khona ukuthi umuntu lo isiserious ngapi. Kathi vele nxa nguthanda ngele indawo ekhona wayohanjwe emahoteleni. Uthathuyela ubiswe Harare lilale hoteleni. Osisa ke listada abantu lingathathwa ludumo lomzimba womuntu le motor ayidriver. Kambe kulezi insuku lo mfazi lokho ezahawela imota.
imota uthatha uklient esihamba i4x4 yakhe leyo vele uthi ufele ethandweni nasi indoda kumatshela kudlule ngesijambo ngihamba so kumele vele la ubone ukuthi wena khangela umuntu inhliziyo yomuntu uqala ubone umstadi lengabothatheka labantu bezizweni thatheke lani amadoda kodwa isikhathi ningi abonga udobha lobo muntu wami. Okay, kela sibaleke le yokugcina yokugcina ke ubheka izulu kunjani bheka izulu ondlovu lawe ngicela into ngondlovu kuphela endlovu namhlanje bambile ogatsheni kunjani bheka umuntu bheka uzulu Tshisa ngithengi kobulawayo lapha ngomnyaka ka2019 tholeke intombi enhle omagama lokho umntwana nguthandile inkingi iwani mfowethu lo mntwana ke umntwana omncane ole 23 mina lapho ke ngilabo 38 kodwa besizwana kakhulu ngoba kwambona ngobulawayo sidle nandozi lakho kwabuya laphana wathi ke awusithengeli ngawuthengela leyo nandozi lakho hayi kwacazile ngabangani cela sithandana inkinga lo mntwana ngomthanda mina njengomuntu ohlukana nomfazi ngiliza uthatha inkinga ilapha mase siyecansini umntwana lo during sex uyagigideka hle every time ngambuza ngangicani maybe mhlawumbe sound yakhe yokukholisa so umntwana uyahleka agigideka that I'm sorry ngambuza ukuthi uhlekani but this thing puts me off kuthe ngoDecember ophelele kuye futhi wenze the same thing I don't know whether kuyini alakho kumbe kufikela ngomunye umoya alawo uyabamba sithi during sisenza but umze sihleka gigideka does it signify ukuthi maybe lamadlozi kulento emhluphayo kumntwana ovele ingqondo zakhe ukuthi enze njalo kulento ayitshela ngabakibo ukuthi nxa ulele ndoda kumele uyenze ukugigideka kwakhe lokhu kuyangisolisa ngibona ngani enxe umuntu oledlozi lokuthakathi why evele kwale during sex laughing like that so angisamfuni Tshisa into 2023 part of my resolutions quit and dump this year ibizo lakhe ngisorry so ukhona lapha kubulawa mina sengisemzansi angifuni ukuzwa uyambhalela athi dirty baby dirty send me this phelile lo nxa ulalele wena uyazazi lapho ohlala khona uhlala emaHathula uhouse number 1 ngicela ke ungitshele ingoma lelo ukuthole likhani bahleke yasazi madoda lelihlekelo yini nxa lisenza sex jo la client angengizwelana client uthi kwakwamthola yini udala lexoxa hayi bathi yazi kubafike la ngiyaqala lokho uyabhala umfowethu uthi hayi uyahleka sozezathi hayi kuthi uthi kambe ngabe indoda yehlule ukusebenza kumbe uchazwa kini umntwana asikwazi gatsheni ngithi uthi wehle ukusebenza ngesikhathi umntwana uyabesithi hey odlala ngesikhathi sami wena gatsheni ngathi wenzani awunanto yenzayo hayi antsho njalo gatsheni yakudlalisa ngicela ke ungitshele enye izingoma madoda ngicela ingoma ezitshiyeneyo wakhetha labo Brenda Fassie wakhetha uChico lezihlala ngisitshale ngifuna ukuthi into edinga ngitshaya imbodi ngayithola yini hayi madoda kunzima lapho kunzima lapho sibonza ngokufala bengoma bakwethu sisithandula ubonga kakhulu ngolala lapha Ngisakhumbula thank you very much ngibongela ke client machelela ngesibambele umthina yethu cameraman producer yonke into yokubamba ngizongeza izandla kimino yakhe yonke yabesebenza isikhathi sebenza uJoy abesemafonini yakhe exoxa labanye ngebhora siyavalisana until next time good people thank you bye bye Sesinga
yo 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 bakithi uswithu sengalile ayu sengalile uswithu sengalile safa sapella na madamara ayo safa sapella na madamara Safela jana matamara Sasa juli matamara Safela yo Safela yo Safela yo Safela yo Safela ma Safela yo Safela yo Safela yo Au mina yo yo senkatele Au mina sitandi yo yo senkatele Uswithu sengalile ayu sengalile uswithu sengalile safa sapella na madamara auyo safa sapella na madamara auyo safa sapella ay 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 bagithi yo 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 bagithi away ay ay bagithi yo 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 bagithi uswithu sengalile ayu sengalile uswithu sengalile safa sapella na madamara auyo safa sapella na madamara safa sapella jina madamara sasa juni jina madamara safa sapella yo safela yo safa sapella yo safela yo safa sapella ma safela yo safa sapella yo safela yo Amatamara yo amatamara yo amatamara yo Safa sapela jina matamara Sasa juli jina matamara Safa sapela yo safela yo Safa sapela yo safela yo Safa sapela ma safela yo Safa sapela yo safela yo